Iako u prošlosti, i to ne tako davnoj, nije bilo interneta ili Facebooka, ljudi su voljeli ostavljati uspomenu dragim ljudima i vraćati joj se s vremena na vrijeme. Pisanje spomenara bila je jedna od karakteristika odrastanja i važna odrednica društvenog života i kulture. Mnogi su spomenari prava mala remek djela. Sastojali su se od 3 bitne odrednice: poruke, crteža i priloga. U svakom slučaju, ostavljali su uspomenu kojoj ni vrijeme ništa ne može. Znaju to Željka i Igor Novaković iz udruge Random, koji su osmislili muzej spomenara. Ovom idejom žele očuvati važan dio mladenačke kulture i kulturnog nasljeđa, koji je već pomalo zaboravljen. Najstariji spomenar iz njihove kolekcije, koja je počela obilaziti Hrvatsku, datira iz 1839. godine. A upravo te spomenare možete do kraja ljeta razgledati u auli Gradske knjižnice u Zagrebu, na izložbi pod nazivom Facebook naših baka. A kao poveznicu donosimo razgovor sa Željkom Novaković, koja je sa suprugom Igorom do sada prikupila više od 300 spomenara. A sve je započelo, kako to obično biva, posve slučajno, kada je Igor na internetu tražio album Rolling Stonesa. Umjesto željenog albuma pronašao je stari spomenar iz 1910. godine, koji ga je toliko oduševio da ga je odlučio kupiti za 10 kuna. I u tom trenutku ljubav i strast prema spomenarima je rođena. Cijela priča je krenula slučajno. Suprug je nešto tražio po internetu i naišao je na spomenar iz 1910. godine. Sad, s obzirom da on inače piše reklame, zanimalo ga što su ljudi pisali, kakve su to reći, kako je to izgledalo u tim godinama, i kupio ga znatiželje za 10 kuna. I onda ga je donio doma, da smo ga prelistali i zaintrigiralo nas je. I nekako se poklopilo jedan za drugi. Priča je počela u biti tako, osvojio nas je duh tog vremena i to već traje nekih 5 godina. U biti lagano, malo po malo se to skupljalo po raznim sajmovima, oglasnicima, antikvarijatima, posvuda. I skupila se brojka već preko nekih 300, preko 350. I onda sam je rekla, ajmo suprugu, ajmo raditi nekakve izložbe, ajmo malo to pokazati ljudima, to ne stoji samo spremljeno, nego da i pokažemo kako to izgledalo. Danas kad kažemo spomenari, možda nemamo baš potpuno točnu viziju toga što su spomenari u vrijeme kad su se tako intenzivno pisali i predstavljali. Spomenar je u to vrijeme bila jedna posebna bilježnica. Evo, ona se darivala iz ovih svih zapisa koje čitamo za neku posebnu prigodu većinom djevojkama, ima i muških vlasnika, ali većinom su bile vlasnice djevojke. Znači, dobivala se za prigodu rođendana, neke obljetnice, Božića, Uskrsa, nekakvih takvih simboličnih imendana, simboličnih događaja u životu, i bila jako vrijedna u to vrijeme. To je bila bogato opremljena bilježnica, bogatih korica, baršuna, plišana, mesingana, sa pozlačenim listovima. Znači, to je zbilja bilo, ja kažem da je to bilo u tadašnjem rangu po vrijednosti, kao danas što djevojke dobivaju laptop ili, ne znam, mobitel ili tablet, tako je tada bila ta bilježnica. I ona je sadržavala razne, znači obično onaj koji je poklonio upisao je nekakvu poruku, da li je to bio roditelj ili prijatelj ili rođak, i sadržavala je razne, znači, zapise, upise. Otkrili ste mnoge zanimljive priče, prekrasne ilustracije, tekstove. Tako je, svaki spomenar je poseban, svaki zapis je specifičan, zanimljiv. Puno istraživanja, do sad smo otkrili neke zanimljivosti, ne znam, upisao se jedan spomenar Predrag Raos, pa u jedan je ucrtao svoju sliku, Ivan Kalina, on je bio jedan poznati hrvatski slikar. Pa evo, sad nam se nedavno javila jedna gospođa, Ivka Neralić, koja je htjela da sačuvamo njezin spomenar. Ona ga je dobila od mame u 40. godinama i rekla je da bi htjela da spomenar dalje negdje živi, ne, da ga neko može prolistati i pročitati. Ona ga je čuvala sve ove godine i suprug se našao s njom i spomenar je zbilja divan, ima prekrasnih slika i tekstova. I sad naravno uvijek je zanimljivo da li ima neka specifična osoba koja se upisala ili vlasnik, i pita on da li ima neko možda zanimljiv ko se upisao. Kaže ona, pa ja. Kao, da li ima neko poznat? Kaže ona, ja sam poznata.
Kaže, da, pa ja sam bila državna prvakinja u veslanju od kasnih 40-ih do 50, sredine 50-ih, nekoliko godina za redom. To je u ondašnje vrijeme bilo kao što je na rangu ondašnje države, kao što je danas tipa Janica Kostelić bila. I gospođa je to rekla sve ponosno i suprugu je bilo naravno divno, drago eto, da ima i takvih priča. Kad ste krenuli sa izložbama, javljali su vam se mnogi ljudi. Koliko zapravo su ljudi voljni tako nešto intimnu uspomenu dati vama? Pa zanimljivo je, da, zanimljivo je to. Nisu baš svi voljni. Ima jako puno u biti. Uz priču, kada su izložbe krenule, saznali smo da ima jako puno spomenara dan danas koji se čuvaju doma, kod prijatelja, rođaka, familije. No, međutim, ljudi kažu, ali to nije bilježnica za svačije oči. Tako da neke spomenare dobijemo, neki nam daju svoje spomenare da ih dalje pokazujemo, čuvamo, prenosimo, a neki su ipak spremljeni doma, još uvijek čekamo da se ljudi ohrabre da ih pokažu. Zašto ste nazvali izložbu Facebook naših baka? Facebook naših baka nekako nas je asociralo te upisi i, na primjer, bilo je dosta spomenara od recimo 30-ih, 40-ih godina gdje su djevojke lijepile svoju sliku svojoj prijateljici, ne znam, sjeti se mene kad cvjeta kuvene i slika, znači, ne znam, probali smo lijepe dane u internatu negdje ili na školovanju ili tako nešto i onda nas je to asociralo, pa to je zbilja nekad izgledalo kao Facebook danas i na Fejsu ljudi pišu poruke, svašta nešto, crteže, prosljeđuju nekakve zgodne zapise, tako nekada očito je da su spomenari nekad bili Facebook i način komunikacije među mladima. U spomenar pišu se samo lijepe želje, spomenar je sjećanje na drage prijatelje, ta je knjiga puna sva rime i stihova, potpuno je ispunjena uspomenama. Izložba u Gradskoj knjižnici traje do 10.9. I tamo se mogu naći razni zanimljivi pregled spomenara od najstarijeg iz 1839. do najmlađeg iz 1991. Ima nekih zanimljivih, ima nekih poznatih ljudi, baka Sanje Pilić, pa ne znam, spomenar Tihane Škrinjarić, naše koreografkinje. Recimo, evo, zanimljiv je spomenar Lucije bake od Lucije Danila Šerbeđije. Čuli smo se s Danilom, prijatelji smo i on je rekao, pa imam ja spomenar od svoje bake, Anke Cerovac. Rekao, da, odlično, pa daj, hoćeš nam ga dati za izložbu? Velim, naravno da da. I zanimljiva je priča o tome što u biti on je sad film koji mu išao iz Omnibusa Zagrebačke priče, znači jedan film Orah. Nazvao je Orah upravo po upisu svoje majke u spomenar bake, znači njegova majka je crtala i šarala neku crčkariju i krenula je pisati Orah, nitko mi ništa ne može, ali je na Ž su ulovili i kaže tu je nadrapa i tako je to njemu bila inspiracija za film. Sad o svojoj majci koji je radio kratki za Pulu. U njemu
Ako vas je stari kokolo vratio u neke daleke dane, malo ćemo se još tamo zadržati. I dalje u društvu Željke Novaković putujemo slijedeći poruke starih spomenara, u čije tajne možete zaviriti ukoliko posjetite izložbu Facebook naših baka u auli Gradske knjižnice u Zagrebu. Koliko je spomenar pravi autentičan svjedok doba u kojemu je nastao? Pa u biti dosta dobar svjedok, jer to je dio te mladenačke kulture koju nekako kad odrastemo zaboravimo. Ali kad krenete čitati te spomenare, vidite razdoblja kroz što se dešavalo okolo, u biti vidite, ne znam, za vrijeme ratova to su domoljubne teme, to su puno je molitvi, puno je pobožnosti, puno je skromnosti, puno je ljubavi, tu su neke ozbiljne teme. Onda, ne znam, u neko već vrijeme od 50-ih kako valjda svijet se mijenja, hvala Bogu, to je normalno i to je prirodno i poželjno. Tu već dolaze opuštenije teme. Ali ti stari spomenari su bili jako ozbiljna građa u biti, djevojke su to ozbiljno čuvale, tu ima čak i udvaranja, tu ima znači svakakvih zgodnih poruka, obećanja, raznoraznih. Tako da kroz čitanje tih spomenara možete vidjeti u biti kakvi su bili odnosi u to vrijeme među ljudima. Zanimljivo je da su se ti stari spomenari s 19. i početka 20. stoljeća pisali znači nekim kasnim godinama, od recimo 15. do 20. a kako vrijeme ide, ta granica se sve spušta, pa tako se već onda kasnije pišu već u prvim, drugim razredima osnovne škole, ne? Ali spomenar zapravo nije bio rezerviran samo isključivo za tu mladenačku dobi. Kasnije su se upisivali ljudi u spomenare, možda svojim mladim učenicima ili slično. Je, tako ima poruka profesora, učitelja, familije, naravno, imate mudrih savjeta, ne znam, ne govori sve što znaš, ali znaj sve što govoriš. Znači tu ima raznih poruka od više generacija. To je presjek nekakvih generacija, može se naći. A uvijek je zanimljivo kad čitate malo te spomenare i prelistavate naći na neku poznatu osobu, pogotovo iz ovih starijih doba. Naprimjer, ja sam inače podrijetlom iz Bjelovara i zanimljivo mi u jednom spomenaru u Zagrebačkom sam našla upis Vjere Rojc. Sad još uvijek to je vjerojatno sestra Naste Rojc, poznate slikarice. Inače, zanimljivo je i ta Vjera Rojc, onda krenete čitati ko je ona bila, s čim se ona bavila. Ne znam, ona je prva žena koja je doktorirala na Filozofskom fakultetu. Tih godina, početkom 20. stoljeća, ona je prva žena koja je bila vlasnica Gornjogradske ljekarne, na primjer. Tako da, zanimljivo je kako ona poruku, na primjer, i crtež ostavila svojoj prijateljici. Ima i skladatelja, puno tu poruka ima, ali ovo mi je onak bilo zgodno, da. Koji su daljnji planovi, što ćete učiniti sa ovako vrijednom i zanimljivom građom, osim što ćete ju i dalje prikupljati? Da, prikupljat ćemo ju dalje svakako. Plan je napraviti digitalizaciju građe, znači da se može, da ju svi korisnici i publika da ju može prelistavati i gledati na nekim novim digitalnim medijima. Plan je napraviti jedan stvarni mali muzej gdje bi mijenjali naravno postav negdje u gradu, recimo to nam je onako jedna mala želja koju nadamo se da ćemo jednom ostvariti, i prikupljati naravno, istražiti spomenare ko se sve upisao, kakvih tu još priča ima i tajnih skrivenih notnih zapisa nadalje. Možda nekog našeg slušatelja ponuka ova priča da vam se jave i podijele s vama svoju tajnu svog spomenara. Kako vas mogu naći, kako vam se mogu javiti? Pa mogu nam se javiti preko maila udrugarandom@gmail.com ili nam se mogu javiti preko Facebooka Muzej spomenara, mogu nas potražiti na internetu pa nas kontaktirati, svakako bit će nam drago.